ฮัลโหลอินจะอยู่หรือเปล่าApplause ko na suri wa ham na ai suri. Boda yo ko da. Yo pa na. Ba. Dai no no ko. Vai, que là đi đủ lớn à. Thật, 4 củ nó chân là quay được đâu thì qua thế nào 4 củ nó một chỉ hồ sâu quan cái kêu tiền ngàn xí điều à thế nào làm tốt hơn nhiều tiền 4 củ nó một củ tiền ít củ tao là hồ sơ củ in tao nó mang in tiền là chỉ điều hồ mà sản cái to lên là này bao nhiêu em thông mà cái chỉ điều là này hồ sơ củ gari ambulance cũng in tiền mà lại in số mi tiền adam azui tiền tiền na cho cái tu là para pu to à in một lần chặt cho cái na chỉ là in số mi tàu bị thế nhưng có lâu cho tàu kêu tiền tuân xây bằng bên rồi phải hai chân này này cái này kia không ăn tôi không lên ra tàu thì họ chỉ biết cái liệu khi đó tôi khu đường mà lại ấm khát lắm này Wazaap hậu sập bù vin phát tâm tham mình đi hen hậu sập bù phát tâm thamนับเปียกเด่นอันมันใจเลยปัสสาวะเต่านั้นบางทีปัสสาวะตามผมเลี้ยวเรียนโอ้แล้วนะที่น้ำมันอะไรอย่างเลยมีผสมทิมตะที่สุดพร้อมเด็ดเอาหัวเจ้าเสียจุงอ่ะที่ปาทูกันเสียนเลยที่จันเกย์ทัศน์อันดูยเอาที่หัวเจ้าเสียปากมาทางทันทีวินอารมณ์ที่ทุกอันเอฟปอนอาโคนะอินลำจุดเทนี่ที่งานปันหินละคุกกี้อินฟีเดฟี่คุกกี้เวฟเฟลโซซายตี้เดฟี่ฮินเลยคุกกี้วอร์ชิปเซอร์วิสเดฟี่อามุนตุ้มจูมาหอฮินคุกกี้สตูเดนต์ออร์แกไนเซชั่นเดฟี่อาหอฮินเลยก็ส่งมีเดฟี่อาหอฮินอุลนาฮอโจเซปันละนาจาลาปฏินทักเทอุลาตุเนี่ยให้อดูมีริสิกิบอลเทจิเห็นนอโยสิตมากิปาทูกันเซนสุเล KKL เฮดควอเตอร์จุงกิปาทูกันเซตอนเราเล่นมันอยู่ที่ตั้งเสียลิ้นอยู่ที่นั่นหมดนะผ่านจิต họ nên đi nghĩa là đấy ngày lúc nào đêm bạc cài bắt chỉ sa phát như khua các cháu bao cái nào bao nhiêu
tin bồi pi ho ingai du wa la de jung sul la pai se ho jo si jong nang in phat thi na bu no na ko ma ka tau de pakai ku ake pat na hi lam du na gari misina hung kal su ni ka hi ji ni ka gari te ho ni man cha pi wa ke ho jong pakai dama nu manang man ni ku du wa in mun dam sel cha kal hu nu wa ka program dingu ma ban lam manang ma phat na te ho ka chan ki ma dam na ki pa ta maya program te ho mang thei dingin kama wa nangin na tha nan nang nei pui ki ta bin tin na khut thinga ong ki wap sain pakai Yesu Kristan na kom katawi amen gari mo do tawte le Ay, mata. God is king and number 5 big led United States is king. Benjamin Rice. I think there's one, huh?
Go. Boy! Ito mga bagong limahin ko na kasi mo niya, boy! Ito nga ubin, sunihin, pagin puy ni dalin. At ito lang nga langkay ho, kanla na, suli, ilang ako na kekel langkay na. Hindi ako suni ho, sumsum ako na komay ta, kanso na ito hangin. Amalong lang sa hito, mata, inang kita, ni pati, ang ba binali. Kunin, ipihizong le, kekel mo po na kekel hangin, mo pa na purity. Chiếu cái dây cây lại con đất còn quay phẳng cái lạc cây cây thì ngày cây airport jadi munafat sila cumi mangga ini macam gue pau su pau Mangminsei Wilson sa ini macam orang yang tu sa tambah mungkin sayang jam kau sepuluh boleh sayang jam dia tiada kekian kekian sih na boleh airport lapangan sih untuk tempur lagi na sih na itu kapag ikasusurukan mo tawin airport lapangan tawin kaya mo apa na si hati boleh mungkin saya pasuni di itu operativo di dalam ini yang itu jadi nggak dulu nggak kayak cho mình chạy mà cái này con phải sử dụng các hoạt động cần mungkin kekurangan bantu sih sempat Long po na pagkakay kusumunihan pagnadudo ya kekelin siya po kapatisan. Wilson ko kan hidit hiya, bona kalsun na sa Sunday school video, ina na kongin this siren lang sa pagkakay ng office there, calling the information hiding lahi. Kusum sung magol hong sunum tayo hinadolin Podo, ini jadi ngati napi, mulai ta, kita mana? Sung kerja lain tahun ini kusung hobung miten, mulai napi he. Kiran jadi hospital ni jadi mana alung kan sahaja dia, dan itu selalu le. Koi tamang alo kay lawa ko din din ako mari yung le sa ulitin. Ka di ang ito ulitin dito. Ay sa ulitin. Alam lin sa naim awal zung pa anong zung dungge bintingin hoy sakso milim mulo
tân này tlo một vài chuyện gặp vô mà chú Jerusalem in Indo lungin kagyaltan mo'y ay kim kadalan anom chu kamude boleh dalam lawa ani ati dingin ada lang ho ini het sana ini sumi ke het sana leke na han ni dobe ho lim ding ho ado le ha ni ti ding hin tin ya ho lim ding on ba ni ni sin le ka tin na ni MCS 16 bet ni lai ho hin tin apa nahin ini media team hin aku nahin ketika hin apa nak lain film production house itu ni mai anh thực hiện là bệnh nhân dài chi cô mi anh hoàn đó thì hiện tin khi hình dung lệ biết chính lạ lạ chuyện nào là gì hình tấm thật là không ai hiện tin anh hồ đến cái mà không kịp về hồ không kịp hẹn sợ hồ lệ không xin đo hồ không xin linh cái gì về cái là hồ cũng là mai rồi thì các nhà hồ đâu xì cái vốn san nó mới tin lihat hilungi kok kalau ini sama Gini ya? Oh, jadi kan aku nak handle loading, alung itu kan loading kita itu naik. Tapi saya lola ayah dan bain kum jalu bak kelas kita kita lain semua style. Yo di mana handle kita loading aja itu. Nah ini mungkin loading, mungkin loading dan loading. Hay dia itu semua dia apa? Kuat itu. Ipi ni zonde. Plastik itu untuk nak Mai cả bộ chúng ta đóng vàng cho mai cũng mua tiền nữa cho anh chụp bao nhiêu lăng sai rồi. Tổng khai hiệp tổng khai hiệp Giáo lên hạ tham gia con.
MCS hobby masabi. Aba mana kan hobby ni. Hello hello wa abang na dia siya ma sa di ka na yung na. Yan sa ulit. Yung sinangay dito na he. Makomen he sila katay si Indo Korea. Pilihan sa MCS class 2015 sa Sunday kaniya. Pagkandol pa man sa iyo. Camping exam kan daw kan. Ay puno pale to binay sangka bay puno iyo di ay patag ni. Amiro ko hit. Ay tudlaw do erin loading ang lawli sa kanya tumaki tin harsakan kaya kaya mo lang ako pala ama itinang pinuhin ko pinigay kaya kan kita ko hey sangka nila kan si punay kumbakan niya susubaga anu mali asun hai ber sana ber kita pagkakataon ng sila hindi tayo po sa mga sistem sa mga hoto na anu anu mali asun hai nila po po ng sila 처음에 빨리 우리도 이거 중간에 이거 얘기하다가 보자 그때는 아니거든. wilson ito every na this siya pang ada mo atuhin. Bodi lang ni kung na item din mo wala. Hindi kayo try mo kasino gun. Dito. Kung ko ang bunay ni hala mo. Kasi mo. Kurang sim sa dito. So ini dia ini. Kaya butnaw. Sana kasi binong sulod.
ya na tumbai pa te hon una hin dela hin te zama na bo dong de Umusan isu piu insan he ya program film Oma ayi saja mangau kala itu hingga he tak sampai kuba tua mabana lena project dengan di kami kania di dengan maka itu hobo Kuma Japan, Committee on Tribal Team, the organization Manipur. We have a meeting of the formal Takas in Makan. We have a position of the Takaki Hobo, even Hotel. I not Mahi Mahi. So that some pay we take to go there. I go, upon Takaki. Licho, Libula, even one of the family, he's in their legan, but he Kubela. People can pay for putting a Apollo with a LRT here. Upon Mava, so that again, all private claim organization Manipura, Legan Malepana near here, and member Hoino Takahi. I see Talin Hoi Takania Ama Talin Hit Manipur, King Kami, Vivian Manipur, there. Film Bella in Momo. I know that. China la mahem, alo martir artem te ho, digam te ho. Tuka kon desa kon lengan kalen nei hoi mama ye kakisun ki ma he, mama he kinit ki mama digol he, ahung kun mai he yin la mate ai hin, akilos mama yenga, akimang mama yenga, kasun tak zeto, ye kachun tu he jo te da de lengan, secretary kun pun soal hilang kasun mama wei nang he kongai na mama kati naba punung kung katinu gending tam isu ma he hunle kino so isu ka hunu ka zo na hula hula Kana Laizon Effective development is no engagement preparation kahit is no ya thank you asa kapag ulokin ang test kahit din kapag ulokin mo no yung working results nila some choreographer got so kaya tawag hin lahat ng nagong part na tawag isa jong le isa chung lo din natin ang nantang mo le ang kaya din na kusong isa chung tawag din tawag dito to hanjong to tam se tapo ng kapin pano ni kosi dai dai su de se ro jin to de mo ta rin abo se tam thamo ama ngai lu le ama ngai la chin chin ding a to sa di ko ng de na ban le a de sa khat ama chin chin ding si le te ten de de
Akan sen telur tu dapat usus sama. Michael and Madam More. In the end, Zole of them don't do by me and hit. William, Michael and Madam More. Ang sa pong kakahin sa wala kinezin may hatin din tayo kinasa kaya di medang kahiya kabay pa himay kahin kasi yung pinsulo kamu tugol ka itidalo ko kanuhan kaya kaya kasi yung kanya imo hi kati sort kati kopno na sort na ito That 27 September 2020 hari mereka zala Mingguan zala Lusan tohin Kaya ito mo kaya Kaya mo ito masat kanya lahi Kaya ito sa kapanga Siapa na ito kong kita mo Kita Tunggat na ito ba Wala Lumpur ito ba Kaya hizi ito Kaya ito kong masan na mamay Project kan tak apa saya jadi, boleh kita mahu untuk kita saya jadi. Aman. Ini dah apa yang dah. Sedang. Boleh zoom jauh terlalu ni, mazal jauh terlalu ni, untuk tan. Dekat. Two nights that January February dimension kahmi na so January dimension kahmi na ila sila dimension kato mo tamar last pong ni hiban hiban February 7 2023 also sila ang ako pilot ka ni so dimension sentral mo sila ton kato mo to so last pong ni hiban yun lang kamo siyempre sila ton aman Sang perjalanan kon private group nila dapat mengkaji cerita itu. Sama-sama sekali jauh ini tu gua nila film sih dengan ama aku main kini sih, ama tu baik ya dia tu nila kini cerita itu, aku pun dapat. Ada, saya betul nama tu penjara penjara tu, kalau cakap ini tu boleh ni. Kalau kalau macam, kalau soal kahong kanda, ama ako no ini tu ama ako boleh tu kan kita sebutkan ini. That Friday mention Facebook kalau mana hela. Aku sama tak kan hela Facebook kalau mana hela. Ama aku aku post kamu. Saya tu kakin tu ni. Abang aku tu confirm itu mention Saturday mention waktu host pasal apa betul dah. Ama tu reason kan itu ni mah. Reason sebenarnya tu sistem tu kita kisah ni tu. Malapang reason ni. Ini sangat dia aku na zan banjau tu lagi ni kerana ICU apa ni tu ada ada ni. Ini nama kita sebut ni. Kalau nak kita tu, kita dah nak kita bang kita ni lagi. Kalau dia langsung lai pa hi ku hang thon da na lai da bi so kan bi na ha ai na lo sum adam na yang lo in na na so ai nga hang na lo sum ka lung ja lo so kalau ta ka zam da ta hi dia ka hin so in lo thon lo kha on ka pan lo kha on ki so lo so kan ti ko on ka ai ba ni
itu saja tapi sekali ini mama tu kan dalam langkah ini kalau pada siang belum dah upa Wilson yang berbeda upa Stephen Mrs. Philip sahin aman Mrs. reply kami upa orang terpol di Mrs. kami kalau pun yang tu kerja le kalau mahangnya tu silka kerja dok ni ada laya kakoma tu setan tak ambil ini kerja itu ni sendiri kalau pahin Mora hama kecil lagi wajar kita asal dah, nampak kecil dah, nampak kalau nampak bapa mana kesal di sini kalau mungkin nak ada yang total, nanti mereka yang action film kan, kalau Eimi semua dengan action film saya kita ada di sini baru ada di跟下水有人生係蠻下水嘅，啲足上面嘅東西買件嘅，其實我對佢阿蠻特別，dari sama tu pun dia jadi ni lah. Kalau pagi, baik makna let tujuan itu saja. Dia hanya kasih dan ni mereka tu. Kamu orang terjadi dan dia apa kata dia. Tujuan di sini kita tidak harus sering kita. Golpa Mangminsei touthang ningai pena ko na Wilson Kuki. Golo nasana kun mantan laika. Na insomni nanam somni magola kai sa yung ho laika. Kung kimule talo din na sanggi bani kanjin laika. Natsung na nang minan lonki tanggo bangalo. Najo pa ha izam na phanai punti akon na building. Kung tawo do nagol ni tsum lagi akde. Nadang din day gazi in bandoy kahinsay. Kinda golin ni nga daw palaw. Headphone bang itoa ng pizem hay dinga. Ikatit nga hay lang hitam. Katot sing koy go na banglay ni atong ni. Nalungkot mo so zolo hay abay kami din. Nang nanghampa in pinay na himay ka zanggan. Tandang pa nalaw gamit tayo halpas law zalin Sumang pa sakit sa palkit thay hilaw kahin kai hitunan puna kung kay sa ini. Kung kalay pa ko kung ka po sa kalay pa at lang ko dapat. Saya di tempat kita ni. Kita kepada kita ke saya dah. Tôi có thể là tay âm ảnh hiện nay các quả bao là thường xuyên của là âm ảnh anh chỉ để lại để làm tên cơ
tôi nhà hết ra cầm bó chứ Mangminsei Wilson di apa itu kong ini lu pun ini apa kesan ini lagi sama-sama hidup apa tinggal ini gue besar ini lagi ada kerja ini sama orang ini apa kerja ini udah tunjang bukan dan rakyat mah mau kesini lagi. Kagian le, anu cimden tu hosu, ini pemain tak ada kamu dulu. Itu ada moti kayan, saya magi lagi, pemahi, mulim kita poni. Ada mau main nak tahu nak kata kali. Ayo wangilah, Cina mulut tanah ile, yang tu, kalau mungkin biasa ingin, pengai dan kalau saya tahu. Bagi asal nama usul sampaian ini, kirang besar. Itu sebuah cerita le, cerita ini. Itu usungan ngajong, nanti lagi ngajong, kemarin ini, tak semua ini itu kata ini. Itu, ini kohi, ini kohi, baru dosa kami. Pagi ini kau kima perang lebih, ati suka dia tu. Ia tidak dengan ngajak dengan pagi ini kita khusus dengan kayu. Pagi nanti kita jumpa. Ada lagi semua yang menghargai karena hal penting. Ayat semua sih hidup. Itu semua yang kita selesai. Iwan kami ini. Cium ke mulai hawan kemas motor ini, tunggu sela itu mana, kalau mana mungkin pun, saya itu dari keman, pun ekonomi, mama pun ada yang mungkin makan dia. Bana Pak Mangminsei YTC class 11 12 itu le broken heart ni weekend sampai ini and that's it. Kêu le class 11 12 YPC agak so doi ba Mangminsei doi ba ke ini pun itu bang pan mungkin ke wazong ka ka sang lo le kan ke ut na bang joi lo le doi ba Mangminsei ni so ba ko ni mun chom chi ka ni ka le mun chom cha ko ba no chen ka ke ho na je mo ni ai lo le koi kai kha hôm nay để bỏ thua cái xây dựng rồi, cái mai về để xây dựng cái này rồi,
tunin angai du le agi ko ni tam tam ke phopi jong le tunin ke bon jong noi pa ta mi se tuni hen za thei te hi jong le chun noi le pai te ho jong nang ma long dam sa chung ju jong da ka hon de ti chu thau ba be ne ne pi le la nang ma don ding ai lo le nang ma ke san ding te na za din na dam mo thu ka zong wang hi ni khat de get to ba tu ni chi na ta kun na sang get ta ma hi ka za wa hi jong le nang ma ke zam da din hen le kham le kan te na kham ti te hon zong de ke zam da din te sum ka ni dang kho mo ri jong le tu ni khoin sum te ho jong ta man do dai mo le sang ta wen ni na ho chi ni chu jong le tu ni hen le si nai ki mu tu nau a chei ne jong mi tan tin nang ma tha nei bun khat tong ben khat kan so hi ni chi how be ni bil na nên happy with kids over here. Lord has a long take up from him now. Nang suma ka po ti sino le. Kasi ito sino jujo mo hindi ngay tayo. Ang telo ho song yung si pangin sa pero na. Napamayin kung torin ti song le ng patin sa Jackson. Nung ko telo ho song le. Bago halisinin lang. Suke pangitan Wilson kan lapang somlaya kita tetap nih tinggalkan ring Mangminsei Wilson kan muhi pui kan tiang Eima amani ngin ngai trong taken ni pat lam le kinin sa ni hin mani sekolah kai naya class 12 yang kira kita na BA asal sana sukai ho broken ministry and support kana bolin amani kita lam hizin apa yang mau dong saya ngamlau habis sekolah kecil dan kalau asusu a broken mo kalau mama sana punya sebagai pak itu bukan kecil Kung iya kabuti na layo pinto Wazaap kan hang kai pia at kung pagding kan hang yan kan hang sok sun kaya mo zali sa naman sang su bumuti hatya nisila kung do hindi tak enso ko pingan kan pia kanin sok pek sun uniform za zong kazat di Sunday wear zong kazat di huya pia sun ko banin palam Nhìn ngay huyền nhà Vì ế ka dầu phá phá lệ Vì thế thì dù thọc ka ta Kan mu ta di min nasa pakin sin ka thô Di nga nita Sin la kong sin thô man lawin chung ting Ami lang loy sani Kaya ni Broken Heart Ministry sun Kan lumul pao Pum kan tura ma kan tiya Kan na pa thang ba thalay Mungin sani kan sun Tak sa tani kibar sunin kay rinuma Sulayin kan tu sebelah dengan tuhin kan pale kanal paling pun soy hasilnya kuning nane kan ta kan zoni nanti zona merkatina sponsor hai kon kan tila
an lumrulan an lo sun tak zegan ki kan ki ha ni ro Tàu này thì không có sắm dân đi, thì xong rồi, online lại thì anh du lịch tụi tàu tây yên, tàu nó chẳng là trên tàu ngà mình sẽ ngay lúc không cần số bao giờ, tàu nó chẳng hiện rằng là hàng quán qua tiền, còn ngày này là cần gì biết, thì là em lấy cái nên, cái program này thì cùng phát triển không thì cần đi ngay hiện, thì chỉ mà sao chun ako ulin lo ito ang ni ko hit in no why you no program ahit ko in athinin mình te chân đinh cắt đi mình giống xem cắt đi chân đinh cắt đi phố chứ tôi hiện sẽ tao sẽ tao nào Mangminsei Wilson alhamdulillah akhirnya nih in kumpudimu ini dimu he ani ko he apa acom asau pa he eti tiu ahe ko en la mi hem jam se thi na ka dei pa tiu he chun mata palta amu omen wage ta amu omen tuni hen nau pa chun hen ong hen tan jong la patin dam na pa pa adam ho se pe bin ama ngai lu chang le ama i nam ho chang se chun tuni hen idan ro bin patin pa pa pe bin ama ko the dinga ama limbol pe dinga pat pa lopita epi pau pe anga na pe le he ke la Kuki Film Development Association adinga president le tandolo kehin hello ka amal la ke ni la ni sofi ma director kehin kunin kan ama Mangminsei kila ada la pa tema memang tandong kain ma jengin ning hin achu ama hi ku kida sina farm ya ram ta ki khai form hin chon achun Eimi media loya e panla ahi ama ho but sunajong ama he panmunlin ta tu khat ahi active member khat ahi eje pama mojong se chu kufida active member chu ki rehi echun kuni hin echigu panmun atu kyu hilovin ama he kim thona langa jong na sata panla tanu ahi sanna kumang ahi bulong ho ai lo la atho ho in abol thelo ho ama ho lim le mela ama chu au chan de tho ama chu kichap hen nam ai lo la kile hen nam kian ha han I pi yong le min abol thelo ho bola sana kumang e chun Eimi media pana the Mother's Day kiti eje film yang chun nasata panla in tuting le topa golu kiti layong film tam to bina ala ali magyan to a kita sa panel zum dulu ni ta apor ahi so panla de kyo hilowa
Kuki film angai le aku le cha apan la no hi kuni hin aku sebelum puin cha hi dia lai la di amma ma jingin Kuki film ma ding azam nam ra iki ma ding azam nam nalen ta chu adita pun nam he jingin ahim la cha ho se he ta wa di dei bong bong tu ke lu ke ne ai ti ma ta le ha ni bang tu in cha aun puin sila ama he ke ma ten kom ba na jam sapong phata siting le ne le don chep le mom kam ne the le I ya ka ya ti bo lo be ten sila hin ko ting manga sila au apa ding bo ata sa za bon le ni ai ko hi ina na le tan amma ma jing chapon khat hi in kai ma jing in yang le ha ni bol ti puin ya chun se te hi yang cái là lệ cái này là lệ hòm thon nó thu trắng thật lệ của xây hình thì anh xây đi được cái này đến sông mi kê ở nào thì tên là anh ở hiện cái sinh viên sinh ni họ ở hiện cái là ngay được chẳng xây được lùm môn là nó môn là AP bình thường thì có cái lễ hội ama bằng này kan awal bon sawa sol du so dingi bin e chun nc dongalen la khat abolin mun se din kan logo buljin illa mi emil la ide bong acham thai ji ko mi emil ko ngai la ji ki ki nuai me hite ti kha la abol bong la ji kello se hi e ma mai me yin tu ngai ti chan le ko mi emil ko angai na hi ya ideal thimwa patina ko na ikilumon bu hi yang chu kala sei do nomin tom ta ka ngai lu na tu le kai na tu kala ko pitan tu hin ken long pon ha ngai lu ba sa men to sei nomin sẽ sụt kề tàu là hồi là cái là nói là bảo dấu sen cái họ dấu sen sẽ sụt kề tàu cho nên cái họ đồng là organization sẽ hết có cho lên rồi mà cái này luôn nào thì nên đến mà thì anh là này cái hết mình cái hết luôn là cái gì đó gì nó phải tu anh tu về phải tay Itun deti hamilal loipa to member ka executive member ka ama hai group man so hele ada mo chung chang sa pa afako to ai ko ma hai do pe pe ju group ka jo de ko jun ko na che ba pan na hai ki to ki le te ka ma hai ka number ka gp number ka ni ki to ja to executive ka mun che ba hai ki to pi ne ti ka da thot le Itong to promote Stephen Kitty, koi hamwang sa kaya po na. Na wifi din. Jadi kita suka ketungai kini kalau nak hilang. Si koi nombor hidup ti kalau kini call nombor hidup sekian. Kecil deh hidup kita kini suka hai. Lagi kalau nombor kecil kena le hidup kan kita. Koi Elizabeth wifi hidup sekian muai ya sekian. Jadi tak confidence tak hai. Sumber gak tu din. Itu kau namun cerewah kangai lu anak itu kayak man lo sih wehen kau angkat tiket poin muncul orang kayak sih wesen punya kangai itu nawi itu pun kita lalu
ke roe ke so de dia au na chung che wa ki pa tu in sum ne ke the ke na chung che wa ki pa tu kan sen tu ni president pa ke ma pun si ke ne no ke ni pa chen chung de ka ko cái gì mình sẽ nhập pa mà chúng ta cái gì mình lại pa cái gì mi tàu đâu cái gì mi là ăn cái đó mi là ăn cái thay lâu mi là cái cái đó thì là cái nào pa ama jadi ya orang lagi ama ini sumi dia lah ada api pun dia ada cable ini kan hah ra thế cơ cha chú cái đời nhà con này thật với chú mình sẽ sa ông sang cái hình thật hình ông đi hết thì mà rằng cái xây point chỉ mà sang chú anh không sa ya cái mình lấy à nên là không à và trong cái sẽ bây giờ thì ngài sẽ không thấy gì ở bên na ai khát đâu phim phát là cái cái là mình đừng có dọn thôi họ đừng có không chỉ để cái này cho chú cái gì à con hiện không đi hết thì tôi xây này cái em tôi phải hết gì à bà na à mà chúng ta MSS cái đấy à mà có cái hồ này cái chú hospital này cái gì à không dùng được cái này hết mình còn thì áp dụng không cho cái này hết sợ mình còn thì là cái nó mà cái mũi in phone in ball là chú hospital dùng này Wednesday ni get out there. March Wednesday. Is it March? Wednesday ni get out there. Saying that so Wednesday ni di hospital ay ni sa. Kay kanuin. Next season na ka to je jingka la kay ni na ve la tu kay mut kibot chak le kanuin phone hin la chu na pa ha da moi hin le. Cha chu cái em áp đặt là ama thôi tu chung à không ai là cái mô tô pi cái đi cái gì cần cái là cái này ama sao không là cho cái mô tô man nó in là cái này man tu ta tum phát tâm anh em cái mô tô này tu chung à không ai là cái mô tô đi cho nên cũng là đi đàn hồi lòng chú mình nhớ cái này làm tạm ta cái này thì em ama chung cái gì là cái responsible ta hình của mình hello ra thì nào rồi hình xây chạy cái xây dựng này là sót ta cái xây dựng này xây dựng tâm cái xây anh cứ là cái bộ cái gì hả hình như doctor hospital akan tanya tu sini hospital ka galun na hi Wednesday niya admit to bola hi Wednesday niya admit to bola so ke ang jinna na ma so ka galu pe hi tan ICU wa aki admit na so direct ICU wa lu pe jing hi ICU wa ka ga chi lo la kun sa ye makai ave pa 15 minute bo vet thaya hi ja so ka galu le kun ka ni ka mun dan ka na so ama alim ka vet ne các bạn sinh không mong có là ali muốn đang làm cho ấy hiện định ấy hiện cái hiện định là dân cho các bạn sinh rồi hiện còn không có adim cho các bạn là mai chỉ là achi anh po đến anh cái số khai cho tôi đang so các bạn ambulance anh po na cái số khai thì anh đến adam muốn nói gì ấy po chứ ta cho serious tại gây ta thì đi ham anh nói cho đang akan hợp tác khác cái phần na anh không đâm mô phải hợp tác khác thì phải gì cái rằng vậy mà nó mà hiện anh nhìn cái tao không được cái nhìn chặt rồi hiện anh không thấy bên cái cái sự bên cái hiện ama exercise goal gym ho well thì ham kita cái chom le le anh le le ho adam thấy bên cái tao không được học tất cả các mô học tất cả những cái gì đó ta hospital ka gần na anh nhiều to anh ka bet cho ka bet rồi tại các chỗ rồi ta cho
itu saya lihat agak kain itu ni yang telah kata agak kapuk zo kapuk val te sa ke hoi jadi mata cuma dia kan cuma aku kuang kalung tim kalung sunyi anadan to kilo hekan ama tu kerja tu kol kerja lo mudan dan jum kan jadi ke ambil ama hilang tempat dia tu tak lalu kan ini dengan kerja dia za dan mau tu tu saya ho tu kan saya tu kalau tu nehet na lain kita kan sahaja kita mungkin kalau kita hai tanya kan tahun dan kita bendan ko Eimi het dia nam ta ko nehet dia nam patin no pa ka hiye ka ti ini segala ka ki hoji ka hoji sunku kan ya apa sa ko ta ko hoji ya nehet dia nam patin le ba to kita ma tu na tu serious ta he chung ko siling nam ko ave na chung ko ave na ko tu la ya do ko so ki kai to lo ho tu chung ko ave ve ta ko này hiện nay nó ba cái gì cái gì này xong phải cho anh xong phải cho cái hình đó hiện có ba mà không anh tìm tên không được thấu được tên chỉ cái hình bộ tên các món masa ini sekolah các món masa ini aja ini không chịu rồi anh tìm tên kalau siapa lah kalau nggak biasa ni bola cowok cuma saya hampa tìm tên faktor orang tua ini nak ya lawa hin tungkang ni jual jual dia sudah soding giờ phải nó tầm rồi hiện tại không thì dần rồi không tầm rồi thì cho nó xây đầu đi hiện tại thì không được đi ngoài anh nó cứ tua cái mà anh thì mình cho vậy nó sai hiện tại anh kể bên này hospital là thì xây ra thì gây điều thì anh thì sai hiện tại anh cho anh nói hiện học tất cả sung cả rồi thì chỉ học tất cả là không tầm một cái thì cái tụ chỉ cần gọi là mít nó đang tầm một hiện tại chỉ đang cái doctor xây ra nó là gì rabies nó rabies nó cho anh ăn hết cho hoa hi ăn đồ hi rồi mà cái dân giàu rồi hi ta đây chỉ mà bây giờ mình America thì họ cái chuyện rabies nó hay để ăn rồi anh mà cho thì ao cho thì nó cái nó sẽ hi ta cái gần nó hi anh mà rằng thì ta mình cái loại hình xây tại anh mà cho thì nó cái hi cái hospital aku na adam hinga kapot do dia hiya tin cho nó sẽ nó sẽ lâu đi hay cái tin hospital cho ama cho thì tiếng Anh cái thì là đừng cái là mình ta na last ngày thì đi cái hàng chua sẽ hiện tại ta sẽ na cho cái dòng do cho sẽ bảo cho các món massage cái cấu pa các món massage cái to chạy nhẹ cái bằng nghe thì cho nó sẽ lâu đi cái gì cái khâu là đúng đấy mình cái gì khâu gì cho xây dựng ở trên ama sẽ tiếng Anh sẽ sai tăng trong hồn cái chung là Asian rồi thì tại vì anh hầu cái dài cái thì mình bảo là na và tên cái bảo cho nó sẽ lâu thì cả là lẽ họ not is me giờ cho đặt ama luôn kia là cho not is me giờ cho doctor hồn rằng involve trong đan đến để phải kiểu gì na cho anh là cho cái độ này rồi cho anh là hết cho cái độ rồi thì nó làm cái rồi cháu cho nó kia rồi thì còn mình cho buôn lại thua hiện thua lại cái bộ tập cái hiện tại ôi lại cái gì này cho cho mình sẽ chuẩn bị tôi học cái sẽ con đồ đào cho hospital cho cả là không ham thì gì cả là ham thì rồi cả asi về sẽ cần gì cả của anh nó ta sa anh nó kia lâu gì cho anh nó symptom rồi thì cho agu doctor hồ nó sẽ bị của anh thì của anh lúc nào anh cái tôi hay còn asi đâu sẽ cái sẽ đâu đi nhưng mà cái gì đâu đi thì chứ rồi anh cho cái sẽ trái là cái bộ cái gì ama thì của nó na ama thì của nó anh chúng mình atu sẽ aza tu cái bộ cái gì aza cái gì nhiều đi là sẽ đâu sẽ kita cua say tin doctor hon agent zo lo ding hi hospital aku nak hinga ka po lo di he tin cua cuma say lo de tin ko the na ke na cho
di ka pangin serious zong le chiding zong le ke le ma chu ka ti ko ko jin manung timon sila palawa na gelo ding pata na gelin na hinding na cha ding na hin ma hele na hin ngap cha ding hai le ma zo si hi thaya ka tin if you have the will you can do anything, everything is possible ka tin will na le mas nga he hi nge ke yang okay I'll try my best at tin na ka protection ka bol di he tin thì giống như ban ngâm cái lụa đi hết ý kiến ở khai đạo chung rồi it's okay if I die also I'll go heaven at tin na cái cha chú cái sự theo Christian tin tôi chơi áp đặt chung năm chơi tạo sinh năng này ai hệ thì nó chung kỹ thuật lâu đi na mà thì nó là cái chất đó thì rồi ngoài rồi này cái này nào này nào là hiện chỉ đang chụp không phải làm gì nó chụp đúng dẫn hiện ý ta còn cái sản ông đó mà chơi khách cho chúng cái này mà cho nên sử dụng cho cái sự này ai kinh nó sẽ họ nó dùng cái họ chúng nó dễ đi hiện đồ này cái thì đi ngang dùng cái này đi nó họ dùng tua hay doctor họ này hết rồi nó chơi nó chỉ là bị nó là hết họ không là rằng hai ta nó tụ đi trong phật cùng nhiều rồi là result không số đến doctor họ nó hình dần tây điều thì nó hình mặt độ điều bản hình dần điều hệ cái tiền tin tạo số tiền không ai thấy cái ngại thấy cái là ngại chưa thì nó đang ghé cho anh chúng ta cùng xả rồi thì ta chưa các mũ mất thì có hospital cầm thì ta chưa sẽ ta avai mà họ lúc thì ta chơi nó còn tây xuyên xây dựng như nào ai cả thua rồi romantic life gì đấy bữa hôm nay là kiểu thế mà chun vai họ đang thua xây tây xuyên kinh nhiều của mà chúng tôi công ty thì anh sẽ bị tệ ở thì xây dựng bạn xây dựng thì hiện cái hiện nay cái gì vậy bạn chỉ đang họ chú cả là lệ ý cái xây đi ha không chịu gì ta chú không chỉ sạch gì ôi làm răng hồ ít ham sọc hồ na ta không chỉ sao gì không chỉ sạch lệ lên ta chỉ hệ đây là lên nó cho các bạn rồi rồi thì doctor hồn mà bộ đồ tan cả time cho 15 minutes bao thì chỉ đồ tan nó tiền là ông phải tay thì họ ngay và cho công thâu ta cho cùng cả như cái môn của mình ICU xong rồi it is adam học thì nó sẽ tăng các cái hậu thì lại chân chéo cho mà các cái hậu về anh nghe là xây nun rồi sử dụng kiểu cái xây xã hiện mà anh chỉ đi là cái hệ hiện thì chắc kiểu cái mà thì nó lâu thì anh dân này lâu thì nó cái điều khó hiện nên anh nên là hit họ hi doctor họ hiện lại bồi na cả là lên mấy tấm nó số cho mềm thì mềm help me at easy na ek tu pg ne ki amang hinun la hin ki sang le zo ka sei ma chu akam chang ta nang ho hin da thin hi ni zo si hin ka sei nu chu le ka thi hi zang le an ka lu di he ya ma kam chang ba ki sa za hi kin choi farewell to sei nang na sei na jing na tu sei nu chu na sei nu ho chu sei ka ti lang hi to ama ki sei chu le choi ka za ka sei sốt tạ cầu mi hình cái làm các cọ để vùng cả đình khảo vùng cao như cái kia là cả đình khảo là mà ta cho cả là không chỉ thâu độ riêng cái sự riêng cái là mà ông phụ gì là chỉ ông có chỉ rằng là vào thầy rồi hiện tại ông phụ ta là con ta chỉ là con người đang học box nhiều các học chỉ là sĩ gì chỉ là sĩ gì ta có độ bị gì vì yêu hết thì đi đâu sĩ hiện sĩ tỷ viên mình là chúng ta cái bà tuổi cố ngồi program ina lut de kita sile min se hi le sit holzin achai ne hi sahen za patna dikhi hi dikhi patna sahen za hin zut kit hi sahen za hin zut nia hi awu anaw kusungni chale angai lu chang za nam khanen gari a igalam to lo pi ta in mun hin pu lu hi ta in le sit holzin achai na ba hi kitu ta azo hi ya chun in sungni hon zo lung len ki pe hutien cái hàng thụ ham hơi tiền mà hi mi vàng phá hi pa cho này kéo đầu thế pa cho tiền này số mi họ cái này cái này in cái program này chỉ để ta in monaco na ha đó này hi pastor Reverend Paul Kulun chairman sahen jang is church cái in tham nama William na ding hele pastor SMI area pastor quite the pastor area hi in
Sile program hi fatwa hi pa mang ke kong ta in kipat na tao hi pu sang ku se in hol tao na mangote alung se ngai lun na kamao i puji mo ba ton so na ti kel ti nei lo ding kapatino pa nalung se na ngai lun na nei chan sa na lai wa eche kaso pi pao ka ta pao kanao pao Mangminsei nangman dilhi Kuki a Epela mas pen ngai lun lao le ala na salam kan pere mas pen kim din masalatin abana adinte ulen namu pateo asilong nalale masih monai di pun tuan yang sedang tamang kaya poin ayam na tuan nak kejenuhan lehem tuan nak kisi dengan ayam kemudian kaya le tamang yang ramai cewek kami le nam pengahen kacene le kina betul kau mati sebab apa poin ayam tu le tu ayam singa langa panakan dalay tuni ka banay kay le kanu kabem no to ka banay le kalaya nain ke mali ke banay le kalunga dongin ayo le imezo so ho gon le ho tu ay pon isimpau yung po ipatino program ay tato na ay si hoye ay tan sila yang buhay yung le sayong kaya po yung sumangason naute nuti oto sin ole kani julun natin tuni ko kasi nun pensele ito kano ay lesin kuwa ang sibujinan turos nga iti gintan palagela itabang an insunga kanapat nga insunga gampam bihiya nilwasit siya ewle tublitoy ni siya at alson na itabang turos nga pathimi ngai lun la na wa ko lang ke phun da tunia no pita pai sela ama wilim the dinga yo mo hi no si ya le pathi chuma ke pa na kan phuen ain boi pi adam wa ke pa na ai wala dihula nga pa na ain boi pi hu kene khom na som ewa Kuki sunga society chum ho zosi ayo le ewa manipula sister police sunga kene khom sa chum tam ta te hoin lung chin ngai tu na nen sena wa tha ju nen padwa sulu pai tam ta nen selwa tu ni kwa kulama tam pa mam tuam am hun thi ngo he no ho ja le thi ke sin ha bel bel no so wat pa tu ka sen don le thu thi din im sa ka le pho wa ni sun le thun pho bo ngo he pa thi nin na ngai to nao na pan na nao na to na tham lang se na wa na wa dam thi ni to nu mu to pa to lo hin na ne pe ta thi sung ba pa tu Yesu ni gen a kai sin ten tunia kusunga bahus ko mo nen chule area pastor pa hen tu ni khwa rong heta banga pathimena viro thidinga
nhà mẹ nó mua gì rằng nó nó xịt mà rồi và ông cả sayang có súng hồi cũng súng phần nào đó ấy là hết tập bằng program kia họ mấy cái xe là đi vượt cũng súng vào cái phần apa là rằng ngày hôm nào ngày trên lại bên apa ba thùng hạ cái gì cái gọi gì apply tiền trả tiền thì có hiểu bên mà hiện nhiều tiền trả ở hiện cái bộ tiền nó trả ở hiện mà vậy thì trả hiện cái in số tiền là hiện tiền là tiền ăn cái hiện hạ sa trong in số phạm cái tối đâu lúc để chụp cái hiện sinabana chun ula nào cái cả hoa giống cái pa pi dâu lâu hasi hoa hasi pi dâu lâu tabang ta ai in sum hasam te cho cái hi giống lệ tu ni hen cái về in cái panama mà khát cho mi hi za cái hoa in mà lâu ấy ngay lúc đinh hi za cái chuyện này ấy bị váนี่อินสอลปอมเปียวฮีน่ะจังเจว่าเยซูมีนที่ปาทุกันเสียฮีเอหัวฮีน่ะอันนี้ถูกเดียวเลยก้อยมาอย่างหูเราไม่เทฮีในไงหลุดหัวฮีก็เบียเอ็นก็เขียนก็ทางบ้านเฮจีนี่ฮีที่มันเลยอันนี้มันมีเลยเสียมันมีเสียฮีอันดำหัวcái bát thiên pon mà chỉ đến cái hiện thì pa hi in sumi te cái thật na cái này được hi cái đấy sẵn hi mình tâm ta áp nó thêm cái hiện rồi á với là áp Mangminsei ngày đông ta chapa ta te là anh nhau tiền din mun ho anh nhau apa na se hai sepang mungkin kau kak na hin wolong din mun an phata in tu cũng chú bia chạy nhà hiện tu cũng mấy anh cô cái chạy cũng hay kiện tu cũng sung anh cũng mang đến tổ gồm tắm đã gồm nó sung mà chỉ trả được điện là đồng tức ngày tụ họ mua xua được nhưng xuống cái hồ hạn là đồng vừa ra tổ lúc thầm đến in chèn đôi chèn cái số thế nó đêm cái bạn nó đừng cái số này mà chỉ ta được ghé na cái số tua hi cái trái bên đó này cái số cả là đừng mình anh tự tự tan những số mà Adam mau ang cái bạn này chun inform kalau anai anh cái này na to amu jo inform sa na to cái mu tai ta được thùng đàn có cái bát đầy tài, bây giờ ta được thùng là tổ cái bát đầy tài in sẽ tiền, à lẽ những em phải cho cái kiểu hàng đồ, những hàng như xung cho hàng mình in coi, thế nên có lúc ta mà nãy, là bút xin là bút phải nãy ta xem cái gì kia này, đây là bút kia năng, đâu có tiền cái chỗ nào tu lại bút xin là bút lắc bút độ bút nào kia có đầm mồi như thế bằng cái này như thế, tuy sao đó nên rằng tuy sao bé ra số nên ta cũng sẽ phải bị vô lên năng tuy sao hung nó lúc chẳng nó lại năng mà cái ham bol cái xóa lên năng cái gia đình năng đua họ nên năng lâu tuổi nó qua mà cái phim đấy lên mà mi cái phim xe giá chứ qua mà anh là chân trên họ chứ tại là mình đã xem năng nổi cái hệ giá chứ nó qua mà nó thua là nó hơi đã xem năng bôi lại ổn đẹp năng là thua là nó mà cái xe mọi gì chả hệ lâu mấy chuyện gì có tên cái xe năng đã tôi là gì hả? Cái tên họ phải cái ngày tôi sai có gì hả? Thế cái là tôi có hồ có cái hồ hơn gì mà đấy. Anh ấy thum nhau hiện tại anh ấy thum đi riêng cái anh ấy thum đi riêng cái sun cô riêng cái bung cô là ngã phải được cái cô bà đó là ngã sun bà ra phải được cô như sao bung cô cũng cái đàn như vậy cái cô sun đó là cái phong cách của cháu là tao sai cái cô là vậy ông mày sai thì cái luôn cái nón từ đầu lên cái
Jangan pungkul nga punggit ang kikola ay rombo tanong. Nito nga may ikula la dyan. Sinala tanong. Sipa pwelo ay kijam kante ketika tiba unta. Ale ajing kan sa konsep ni jing kan kulin. Gilta lo ta sa kulin kena. Ale zani ni lu kia ka kulin ka ifira na la lo ham ka tilo. Pero ya ni ko ka he mo lo. Kalau ni lu ke ka fa no ya mo ka he to. Kalau lu ke kalau tim amang ni lu ke. Ima ta to adun ni ede na kon tham ni ima ta amlo. Kalau ni lu ke. Tu yang kalau dia tempat mana baik, kon kebetulan ni kon nak kamu dia tu kan dia pun ni no, tu yang kahang ngak pun, jadi kan segi nak buat tu pun, so tak kau kau ni, kau jangan lah, jangan tu bukan lah, itu nak tu ni ham nak tu kau ada ham, nak kau makan aku sejen sejen, zero ni kati, ini asal tu kau roh tu orang tu kita asyik tu, orang tu kalau kita nilai. Kau faham ke sofa le senang anu tan ke hak kita aki jero ka put kino ai hela long ngau ko ma thol lo he ui ti khati kai tai ka den ti long se ne khati ami ko phalam pa ama hang ke thoro ti mi ama na tong lo jana na tong lo jene ya so apha ja ma ke sofa ni jo som ba ro lang ke so ti ti ka to ma jing anala la da na so ki don no ki se han ne ama upa ko sa arana tan ada monat ananga ngaji na jika to pa ni agi sa ja di anum dang asu ko ke ho sa ju ne no tu ke ka dal ba ta na ta te ko ke ho ko ma ai na ji ho le da to de tu la da to la bang ne e ma en do tu da to ta min na ji ho na da to la nan do thwa na tu ho ta na thu la no ho ta ka ne se ding kin ta adam ne na ngai tu hon di he ka ti ai ta ju ka ki ba ta ho na cũng sống lòng phá năm mạng này anh kêu buồn đã xì hơn vậy anh chỉ họ nào cô nào hết ta hết các bạn mà anh lấy năm anh mà nó không ta này chỉ có cái kêu hơn chú anh chạy này ta này thì chạy đi ai hơn độ anh nên anh lẽ anh đã có chuyện ông bồi hòn ta anh bạn bạn thu lại là ông bồi phá nên mi xa là cái này ta lo thì là cái lúc mà kiếm phá nên làm không bao nhiêu họ mình tự ra đã phá thì chỉ có cái hồ ý cái đó để tam ông tu nó chịu được theo cái nó chịu hâu lệ tông độ tu nó chịu được còn lúc không để sử dụng cá cuông vậy hai người chúng ta có kiểu là hai người thường câu qua mà cái này xe là phải làm ta cái anh xe tông cái lúc ngon thật tại mà tăng xe như cái hết rồi chúng rằng làm một chỗ mà cái gì đó này do là cái gì đó để do là cái gì để cái gì mà lại sa hen rằng hồ sapa anh cô đâu luôn he o hita bang ta hin kanau pa din ng om ta ve nang man i lo apa i pitiram te nang malam alam pin ni wut pi ne ti ho pa o ma an se ta ne de a chi yo tin ke om mu jo ma ka chi na ko jing ka chi ka se de au pa he ne yo si ke na he sa de ma bang du ka he sa ta lung mi ne ten na ho se pa hin ti jing ke ai ha mun ke nen e pho ke nen Ipira ya na tu bangsa, dan na tu bangsa bui ta, tapi apa yang ni he sa lo, ibu sikin, akiom. Ya na tu, akiho jangan sumna payah kalau kamu tu, sumna payah hui dah akiho dah. Alu tijela lah kalau tentang tu, hui dah ni tu kemewa itu, hui kemandam tu. Kamu thau kamu padu, kusung biang sunga, kau mau nak kamu kasih dah, kasih tidak pun, kamu kamu tak ada pasti. Dan ujung jemten. Hệ xã đường cô lăng ngõ từ hệ xã đường nội là họ hệ xã gầm tai luôn không hiện lệ thì phải cái in là còn giống cái khi ta thăm thêm ai không thì ta là mà ulen nào cô lăng họ có con thì anh phone nào cô lăng chạy thì I'm sorry, I need a translator. I'm sorry. So let me just say a little bit of what had happened because I'm the one who. So my name is Pramod and I'm the husband of Elizabeth. Tunia tua holy pa hele tunia abe it's a pau now pau Mangminsei adina unu loi pa again. So I think I'm the one who have seen most of the things what had happened. So I think everyone should know what had happened. So I'll give an explanation of from the beginning what had happened.
now pau the mosunga in boipia. It's a power the mosunga umpi. I have pending some cake heating a hizzy. Soon tempat salo. I may be hoga heading up, focus at their home and So on Sunday we went for service, so it was so healthy, and after service with the church member we went out for lunch. So we had a good time. So nobody thought it would be be in such a condition. So right after the dinner, lunch, we asked him if he wanted to play, because usually we play on Saturdays and Sunday. So I asked him on Sunday, do we wanted to play? And he said no. And so we put in say mapangatu. Katbeni Sunday ni kuatsu. Ani as lunch soon ani didi tatin ho ading ahina. Gamdang atu ile musombaro kati hogela to tampia an kine hinzinka an. Hitsi kane tsai over hin. Mi kitim zing mi ahizi chun nakitse no mam din kadongin ahi. So then I left him at home and we went for play. So he don't want to play because he told me that he's tired, and I told him to rest at home. Then I went for playing. So then right after the playing, when I came back, I was in my friend's home, and he called me then and he told me that I'm having neck pain and fever. Iti kong kilew tu na matro kitip nung loze tu na kutia hili ana kitso zing tan at inti tu na kidala din na masang loite ho ko na umahiin iti tom ka so tun ina hong tunin kongong na kasay iti na hin ko complain hin ne pantay na he. So I was in my friend's home, so we were in a video call, and I asked him where the medicine is, and I asked him to take $650 for fever. It's at an Amazon video call like ho his utun allow ho na ding mun so ka atong sa an Amazon allow min to dolo it's tulan lang ano niyan ano say na pa ko mahin. Then I called my wife up and told her the same thing. Then right away then I went home and he was sweating, and I asked him, how do you feel? And he told me that I still have a neck pain, but I'm feeling better. No ni sausun no loi pahin no song asepi pen sausun anapa yang although anapa he dong anom domam no lo ni sa padomam atia hila manso kaya ko although me ko padome ya so na ka. So I told him to rest because on the previous week he keeps on going for interviews and everything, and he got a job which he's supposed to join today. So I told him that you being going around day, you might be tired, so because of that you are giving fever. So I told him to rest for the night. Nisi so interview gina season photos and ahizi tun amanso. Upahin ako sa mama zingin na solding ahi itong kakisolin ati it's atong avale si atu tabang kosi mo di mo na di mo hindi again mo sa itong upahin ano nakitsolin sa kakisolin So then when I wake up in the morning, I don't realize that he was not able to sleep because I too was tired and I slept. And when I wake up directly, I went to his room and asked him, how are you feeling? And he told me that he's having a pain on his right hand side, that is on the head and neck and a little bit on the shoulder. So then directly I took him to a clinic for checkup. Hizong kagim timsi itun zinka kong naupahi daan hi kyong kana imot ka alel si ato upa ko helawa na imuhiding ahi
Jika ala tu ina pau itu pau Mangminsei hi om dani mahi ana imu thei talawa san ko ba tu ta san om dani dai. So when you reach the clinic, the doctor was saying that It's so what's on a tho hin au pa tho hin agachi hi a hi le ana pa Mangminsei ko mi chun oi na tho yan na pi umam ti a hi le ka zit lam kalulang hi chilang he ana in ka tho le ba te se jinge ati he. so the doctor was saying that he might slept wrong, and that's the reason he have a neck pain. And he also complained about he had the urge to vomit. So the doctor gave him a painkiller and a fever medicine and a cream to massage his neck. Doktor pa koma jijing ka ajo kaloi pa koma hi kangong to kazit lang sisi anayin abang ka le imacha ahi thei ji poi ati pha na cho loi kaloi pa hin clinic ke ho ko ka chen sungo ba chu clinic khat ma hin chu sunga cho apoi pe pen doctor pa hin asymptom dung ri chun anat tho ol na to fever to ata sa chung na ding a ol dom na ding chun law a hin ti. So then we took the medicine, we came home, and on the way I buy for him the coconut water. As soon as he drank, he was vomiting. So I feel like he has to get home and rest for a day, so I brought him home. Law cho zo zo hona cho adon thei ne thei ho cho pya ina chi hona hele ina chi zo hona atil don ding ane ding za kai cho to ne le asunga lu thei ta lawin lo lo jengta. When all this happened, I told Mingse, I'm in my last week of my work, which I cannot take any off. So please bear with me. So once I resign from my work, I'll take it to a good hospital. Hitini ha mama Mangminsei damo ni ha cho promote de nga hi a office last date of joining kite to a company adala ni ding ni ko to hi da lo thelawa a computer hol imama ho submitting hi da chu chi lo thelo he ni na ham men ko hu dun ni hospital ichi di he ya abai a Mangminsei cho bai a ma hi an to no mo na chu chi. So when I went to office, I don't realize that he was struggling a lot because no one was at home. And when I came home, I always see him awake and I always ask him how are you feeling, and he always told me that he's doing good. In kahong kilele chon kachi in Mingse na imuhi in ipinati ham na patrom lang ham katile hingi ka patrom me ehibang ka imu thei poeti e. Because he always said to me, Niki patlam siya hiza cho upa na to azo cho again thei no cho ha sei yum lo hin ten hingi ka patrom ta ehibang ka imu thei poeti da dan cho ma cho ko si wa jing dan ta ehibang cho avale le thei na lai ja cho upa ma chu na to ha hu ki le cha cho an ha sei ngam lo de. so always he said that you've been struggling so much for the family, now I'm bringing more trouble to you. In song na ko sa ma jin kay dong ni ko sa na ran nang ni ko ma hu ka hin nang ni ko ma ka hong pan a hin tu nang bui na bek ding ka sim to e akin akip hat la me. Then I told him that you are not bringing any trouble to anyone or to me. Don't worry, I'll take you to the hospital. And then right away, I told my wife. So then I took an appointment that is for Wednesday. So I went to a hospital, which is the name of the hospital is Paris. So when we went there, his condition is not that good. So we were trying to go by. I was trying to take him by my bike. Hiji ni ha za wa chu na jing in appointment na la in hospital aga chu ba hele bike in ji te le jing ka chu walking ka chi le huin hin mu ni ka khai the mo mong poi gari ki to le bang chu
ก็หายเทเราดิไตการีโซอินจีเตียตีอินที่พาจนอามันการี booking อะบอลการีโซนัดจีหูการีอะจีเอาตัวโซอันละหันเห็นเอาตัวละหันโซวางลงจูปุยหุ่นละเห็นหายเทเราผ่านนะจูเอาตัวปูนดาลจนอากิโกหันเห็นจ้าจูปาราส hospital ละจุดหันเห็น Then after reaching the Paras hospital, the doctor started. She took almost like 45 minutes to try to examine him, and she was able to find that it was rabies. That which she was not sure that it's a rabies, but by the symptoms she says that it is a rabies, which I need to go to Delhi. So there is no treatment in Gurgaon where we live, and there is only one hospital in Delhi, that is IDH. So she told me that do not loiter here and there. Directly you have to go to IDH. Chizozawa para sa kachihuna cho doctor no neurologist no chun a symptom mo cho odo in do you take drugs at the drugs kala po yati ele ipi history of dog bite uchana na pe kha hamatile kini uino to ka kichignan uino ne na pe kha e atin hichi ama symptom mo to alu mo to a hai kop la mo cho neurologist no chun examine na hin bol chun nang hi uchan na pe kha je in rabies virus infection na ne hin Gurgaon na akizan na hi kimazo lo hin agaw nga Delhi na chi hom ding Delhi ikat IDH hospital la gang chalai min na ki bol ding a hi e ati a vai tha hom ne. So I told Mangminsei that today being my last working day, so will you be able to hold till tomorrow? Then by looking at him, he said, then I was searching someone that who can go on behalf of me, Mangminsei, to Delhi, but there was no one else free, everyone was occupied. Then I still don't believe it's a rabies, so I was thinking something related to the wing. Then I told him that let's go home. We'll hire some professional to massage your wounds, because when he told me that he had problem on the left, he massaged it and when the pain went off. So I was thinking that if I call somebody to massage, that pain can go off. Dr. Luin IDH hospital ana chi di he atia vai tha wang chon ama au pa promote hin ui cha pe ding awang cho agin mo lo hi na je cho ina IDH lam pe en chi nga he ina nu chi tin anat la ya tro ama le man akini a he le adam ji a tro mi me thi mo zo ko hi tin a je chu nang palanga na chi zo lo hi tan an mi me thi mo ne me sa na ni te a in lang ga chi ho hin in a tun ho na san after you reach home. So right after reaching home, he's feeling so much of difficult to breathe and everything. Then directly I called our pastor and he gave me one of the doctor's number. Then I called her and she says that the condition is not right. Right away bring to my hospital, is an emergency. So then within no time, within the 5 minutes, things turned so worse that he is not able to breathe. I was so scared, I didn't know what to do. Directly I called an ambulance. It took almost 30 minutes to reach my place. So he was struggling a lot and I was so scared that I may lose him. He chizong the water ke no ahai no ho ahu ha te pat chun ka ke jong ka tanga ka hi je chun koi ma ka ko wang ve di la po in de hi lang pi a chi di chu ke jong ka no to na ka chi pha nu ki ting a hi ta en ke chang se ka ki pe ding chu a hi the la wang a hi the no je chun ka pastor pa ko call pastor pa in ke ho bung sunga doctor neurologist ka cho a phone le ama chu ke hospital agang hin puin ati a chi ki gon han le me se cho a hai zo lo pha na a upa in ambulance la a cha cho ambulance azong cho hai the lo hi tai je cho lift ke jang ta lo stairs kalbi zo a chu kum su a hin in song chunga ki hi je a chu kalbi ja han ka cho a hin zo la a cho a hai sam a hi tai ambulance alu ki bu pha na cho a hai sam pha na chu pu a he alu chang na oxygen alu lo pha na chun alu awal lai chi ja chu huwa a chal pa nga ki ta kha after he hit his forehead. Then he was bleeding means he was trying to take the oxygen. He was bleeding. I was trying to stop his blood.
But when I was seeing, he struggles so much for breathing, and I was saying to him, stay with me, we are going to the hospital, stay with me. I nearly lost him. I don't know, means like even the driver was so scared that he said, hold on, we'll go to the hospital soon. So then I called on one of my friend who's working in the hospital. I said to her, things are not right, please be in the emergency department. Then right away, as soon as we reach the hospital, they take him off and take him to the emergency. Ambulance yung kahun kung ako na atal kang kito kamebe na akana din jon tilka ngayon ama jo oxygen akibu zingang oxygen mask akibu zingang atay nung lo hinaze jo atil put zingang hikana jo ala to akibu to ama jo to again na lam ahe lo hitan lungbuy pa na hitan ambulance yung mama jo ahin di jong jo driver pa to kaloy pa to atasan tanawin minse pati in umo ikun ba doy tay di phone na cha trong hospital so lu aga pa na dana. So when as soon as I get, I was shivering, my leg was shivering, my hand was shivering, because I was really scared that I'm losing. So he was in the emergency department, almost like 45 minutes. He was struggling. There were 4 nurses has to hold, one has to hold on the legs, one has to hold on the legs because he was struggling so much, and the saliva was forming in his mouth. So the only thing was to sedate him so that he can reduce the moving around so that they can continue the medicines. Emergency at na to alung ahithelo pa na to ahay koblo pa na to alung dong atsabe pa ahung tsabe tain alung atsabe pa na to again na lang hetalawon ama chun kahithei to min kahin ki kuwe ti banga to akeng le akut ki paging hita za to nurse le doctor ho chun imata abo thelo je ba to nurse li langin akeng le akut atupi ba cha to thisan la uba apepe na testing ai mo so se sample la uba cha wa to oxygen na bupi pepe on. So then by the time I have already informed my boss that I might be late because that was my last day. Then thank God that one of my friends came over, he took an off and he told me that it's been the last day, you go ahead because we'll take care of him. So I left him in the office and in the hospital. By the time they moved him to the ICU. Ke office kat admission procedure ho atay PA ba na ka hovin sungwa te kita nurse hospital atong mama kon ato azipa tong akawin te to ama kaloy pa aloy pa David to azino chon kanaw to anaboy pi hon hina je to kaloy pa hi office chiding hi je ato ada la pi ding to ka church member ho akolin te to azipa to hanin admission procedure jong si to ama signature na je ato kaloy pa na signature na jong si abo ta to office si ahin ama office ang ka ato Mangminsei to ahi hello mo para to ICU wa transfer na bodan. And I was so scared when something happened to him, so I keep looking at my mobile. Any message that comes, it beat my heart so fast that I should not be hearing any bad news. Office ko umadong so kalung again mama jengin enjoy o ana dina mani ana paparin nam katin ka phone ka be jengin message ang wa yung ipitung ke say de hamtin kati as a mama jeng. So then after I left my work before the timing and I submitted everything. So Mimin was at the hospital by that time and I went back to the hospital and I sent both of them home because they were tired. So but the thing is, I just want to say all these things is Chizo Patun office kabos ho ko nga office ko jung kahit tabang ka buitay ka machino ay paper ka tin ko mo suti ka hin kinama sa rin hospital ka dun nga milan jong ano min ana pato abane kaloy pa David to azino bang chamitan mga milan to David chung kana Mangminsei jan no umpi hona hin ane nga milan to David jong cha alor bar pa na to promote in Kaylor pa nang ni ka kicho hanin lang ken umpi tangi atia cho asol hin nga milan to David so aban chizo wa pa na to amahin a umpi Beijing da. Yeah, so why I sent them home is like if they need any consents and everything, I'm the one who have to put signature and I have to do an approval for the next step of medication or anything has to be done in his body.
upa artisan pin kompe upa ngamila lo umbanga chu kaloi pa David to ipibola in langa kanung sol ham tile I procedure di hanlang ipidi hi jong le su bil pi di jong le case we omlo la hi thelong cha chu case o chu tangin nang ni ga ki chong han tan ti aka sol he. So by this time, so many people had known what had happened. So many calls were coming. I was not able to attend so many calls because I was worried, and everyone keeps on asking what happened, and it's so hard for me to explain each and everything to everyone. Cái mà trong sẽ cậu mình mà mình sẽ cậu bị lại cả thì con mình lên nào số bị tăng tên mà mình sẽ đam lâu cho hình hiện tại hình dòng ta bên phone cô dòng tắm tạo mình message dòng tắm tạo mình ai vàng cho amuna cái ông dễ trong cái buổi vào về sẽ lùng đê bằng mình rồi xin có một bị đâu po message dòng reply cái po dòng po. So then the doctor called me and said to me that his heart is working just only 40% out of 100%, and things are getting worse and worse. So what we do is we'll try to find the exact reason why this is causing. So they did multiple tests for that, and but doctor told me we'll try our best to let him be, because I also replaced them. It doesn't matter how much it costs. I know God will provide for that. So I just need only his life, I told them. Doctor pa in kana mami se chu alung chang hi zala aswam di person ro hi na ato hi ta in abui mama jing ta in hi chi ipi ti a hi ta ham ti he do the ni ding sample tam ta la angai jin test tam ta bola ngai amana ma hu man tam de alo ho jong ati in loi pa pathinen sumle pai ho chu a hin ti pi jing ding a hin sumle pai ho chu ki hol hol nan tin kan nau pa he no si ta a hin ku bo he nei a hin thei na te be to ani nei hin san pi ding ba ka ti he ti a se. So at the same time I also visited him, and he was saying to me that the doctors and nurses are torturing me too much. I cannot bear the pain, and I told him that it's all for your good only. They try to find the disease and they try to heal you, so do not feel bad about it. Ai chu ICU wa kagalu le anahalal mama jingin min se ipina tinam katile bro nurse le doctor ho hin esu kan theval be se ve I katili tam atin alung dongin ka ki cholo me he say you wanted to rest, right? Ka ki cholo me jong ati time esu gimi de se ve ati asut je va tu sample hol ki sentes ho tam ta bola ngai ja cho asut le le jong chu hin tin ama alunga bui pha na cho acha le le ja cho akut jong cho a hem pi o hi in ha torture be se ve e bol gan the ve se ve ka ki chong lum tai ati na upa ko mo hin a u promonin bola hi ta cho na se ham they nang apa dengan abolo he abolo si he ti at namun he. So every time that I see him, I cannot bear the pain that he go through. Kamu si ahile hospital sunga ahai koplo ho anak tu ho chu tu la mama zingin na kasazili ati. So I was not able to spend lots of time with him because every time I see he has so many things to say, and he get up, his heart rate goes up to 140, which is not good for him. Ama ko ma chu ko wi na hi wangin ka ako ma ko zinga hile ama chu saving ata ane tam zingin aham zingin aham lai chan alung chan rate to BP to ahung sang ne hile ki jong ki len zo le ama thi lo te he ka ti no mi se hita to avai ha ako ma lo le to ako ma le a he je amien he hi da to ham nu men again the no ho asai no men in la nga ka chi the di hinam ka dam do di hinam ta to au hi a to zile at ham ka ato avaitan so a hat re ho to BP ho to hu sang ji dan he to a upan aki cha ja to ro le hu mo thi khan ti ti ato a ko ma
So then what is that, in the later part, the doctor came to know that I was hiding something from them. So I sent a report to them which I got from the Paras hospital. So they called me in and they scolded me so badly that because the other doctor told me that do not say that it is a rabies because no hospitals in Gurgaon and Delhi will take a patient who has a rabies. Hiji anak na hita gente atho anak na ho atho no ho ka tho do lo phanin doctor no ka do le doctor no ama sepen hijilaya no ho Artemis hospital ai mi ki bo masanga check up naga bo na ane kha chu ve sa jing tan ne atin kaloi pa hen injowa eklik ki bo masanga le kha tu ne ve sa lo ni hen ti hi lo hon ati le doctor no aze chu rabies ki ti chu koi na cha normal hospital in kila lo hi IDH bo chu rabies hospital hi da mo bo na la do hi normal hospital chu rabies infection ki ti chu koi na chan admit abon nom lo je a chu na pi lo ti he ka ti a kan se hin to a chu na na pa chu ale kha ma se pe na rabies he ti ki ma do na le kha chu refer na pi a na bo na ba hele asu su jing le test abo bo jing le again the lo ti he pi jing in ati he cha chu hi le paras le kha chu Artemis le chu amu sa hai. So why I don't take it to IDH was I believe he may not even make it to Delhi. So that's why the doctor who suggests me to go to Artemis, she told me not to tell it, sorry, he can only survive a little bit. IDH hospital ka gati man lo je chu tia hele abuya chu a hai thelo pha na chuin jo le kulang ki chi jong le hing jong lo mai thein te anai nai a hai hu a ki thu pe ding mu na a be lam lam chu ka zot na hi tai ti. So when the doctors knows that they've been trying so many tests, they cannot find the exact reason. And when I give the report, they told me this is the reason. What is that? He has a rabies, so that's why he have all the symptoms and everything. So what do we do now is you just have to take him away and bring him to IDH. Aku ti pha na chu na ama to thelo pha ba chu ka loi pa na le kha chu ka pi le a hi ti je a hi ba te si za ki bola ai anak na ke man do thelo a hi e ipi bola rabies ro le rabies hi na chu le kha nei mu sa lo ham tu le to a hi ki hospital a ko na ne ki po do to hi tai ti a order a pi ta ne. So before taking off, I had to clear the bill. So the bill comes just for 3 days, 3,80,000 rupees. Hi che zau chun abil mu pi ngai ta na je chu e no do tho jing mo hi ta in abil ka ga vet le lak thum le sang som get lang a pha in. So I was so worried, like, what can I do? How can I pay this much amount of money I don't have? When I was looking into my bank account, I already paid previously 1 lakh rupees. And when I look, I just have 65,000 rupees and still remaining in loans. Account ka vet le la 65 sang som get lang abo ka nei sang som gut le sang abo ka nei tai abil chu i vet le la lak thum le sang som get lang a hi tapi zo lo ku ka 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 long ki mama jeng tai. But God is good in all times, so He provided the money. Just one of my friends came and he just took a loan on himself and he gave the money so that I can pay well. Kaloi pa David kanawa no di pa chun kaloi pa to hin ki ba ma ki ba the ho ni ama chun kaloi pa hin aloi pa ko ma cha ha sat na se pha ne na loi pa chun ape pe ni kaloi promote. But they say we are not taking any rabies patient. Hospital Artemis hala ki lungji the the lo je chom hon e no do hita em bana em sa jong it em eventually Ems hospital te jong apollo le rabies patient ho pala ngai po ve ati je phana to IDH hospital la to admit a do lo he. So then the doctor who came with me in the ambulance, he felt me so beautiful. He started phoning around and he find another hospital, just a smaller hospital in Gurgaon. Cha drive ka sai ba ma to driver pa ni ji smaller hospital lim that amiang that mo hospital it is a Mangminsei Wilson hospital kha to a hol do pi ka ni.
then we have to bring his body back to all the way to Gurgaon again, which is 2 hours again. Delhi pana Gurgaon long to ata sa to an le Phuket du chu ama hin a thu lan dan hi na je chu mi ambulance nga chu a khu tium pha na chu Delhi la nga koi ma na la lu lo pha na chu Gurgaon la nga a hin le pu du cha again le ha sa ma jing hi la nga chu driver by the driver say that you need to bring him, right? Driver by ichi lo le lo the lo he ti pha na chu Gurgaon na ale Phuket no ga hi chi driver pa hospital la chu. What is the name of the hospital in Gurgaon? The hospital where the driver found Sachin. He sector 31 hospital la chu Apollo dan no. So then one day time the doctor has counseled me. He told me that a person who is affected by rabies, there is a 0% of living. So I was still having hope previously that he will be living, but after hearing all those, I know that he is not going to live anymore. IDS hospital ka le doctor pain rabies virus infection kiti cho khave symptoms ahunga hile koi macha hingzo lo hi tai iza ki bozong le hingzo lo di tai ti cho counseling abola promote cho asai pi cha cho promote in hope zo si alo sa hi tai chamang sa cho thamkhat ki nem na ne ya aje cho hobu mi ho dong pau hi ja cho ma cho ki nem ta chi hi di dan hi doctor hospital doctor panita kinep nga ing cha om ta poi 0% kinep nga tai ti phana cho ma lang to a kinep na zo si chai hi. So I start calling most of the people who are close and tell them the situation, and I was feeling so bad that this thing happened to him. And we went to the hospital and I told the doctor, please do not hurt him anymore. I don't want him to suffer anymore again. I want him a peaceful death. Jung Doctor Panita counseling i bozo chung ki ang hospital sunga taludin azan ho nurse ho doctor ko na chulung si ten kanami sugen the te even I ma cha cha boy pi te even ana thu ol na lang ho aban le ama dinga poi mo ho wang chuna zan de hi wang na sut injection ho ai lo le ama dinga na the ki ti ho chune boy pi te even ne peaceful na you want to him to that peacefully lumu ta aki chol din he kadai It's not that I stop the medicine or anything. They still give the medicine, but so then at home they were requesting, can you send the body to Manipur? Abana ikat doctor ho ko makasya cho lo ho cho pi na lai ho na hi banga cho asut le le ho abo gen thei ta lo hin hi chi jong chun ho om lo phan in chu ke ne ngam lo phan che in la ho ka he sen gi thei ding a do ho ka he sa kanu hin air ambulance ane hin po thei lo ding hamatin aman cha chu ho bung mi ho to thi he zat ho to amu ki ho le 25 lakhs lam a course pha na cho a hi thei lo di thi la hi pha na cho Mangminsei cho hi hospital la cho aman I chan ge ya a tho zo ham ti chu kam mo nga jing wei ta we can do. So then I told everyone the story, even though it's a request from the home. I've been seeing his suffering. I've been seeing his pain. I don't want him to see. I don't want him to go through such a pain again. So I know that it's their parents, it's their brothers, the mother. They would like to see him, but not in that condition. So and I don't want him to suffer so much again that it will die such a way. I just want a peaceful death. And I told them that it might not be possible. Kanu tun airplane na air ambulance ha hin pu bin ati a hin e banga promote hin num lo he je cho ama in Mangminsei gan the na zo sia mo hin hai khop lo wa gam le le ya ki pu le ki ti cho Mangminsei a ding a jong cho ha sata din no na om pha ja cho kaloi pa hin henu ka he anu a hi in a so pi ul now day chu hi jong ke ama pi ka hin again the no ho a thu zo lo na ho chu ka he pha nin ke jong hi the pon de tin ka le he se. So then on Saturday so many people came and they were supporting and everything. So on Saturday my burden was carried out because so many people came and sit around me, comfort me. Hi ti bui na ho zo si chu ama hi a chang se a the ni lia Mangminsei chu bui pi he Saturday nia chu KWS where can ho ai lo wa hi le KWS Gurgaon Delhi abana ke so ho thu hin he pha wa chu adan lu pe pe wa
ka hobu mi ho ke hon jong pastor mo jong amun mo na hu ba ta na hu man pi ba promote jong chu tham khat a hung lung lung do ni ka lung a hung lung do ni ati he. So then the Mangminsei, when he died peacefully, I can say, the hospital was small, but he had a peaceful death over there comparing the previous hospital. Artemis Hospital ama chu doctor le nurses wa in ke hi a doctor de a borgan theu de ati hin hospital ne wa ki po wang chu anu amunin nu masadome ti chu amelin kamu e ti he. So it was a hard time. Then I love him so much, and I have so many plans for him. But God has a better plan. Sometimes as a human we plan so many things, but God has a separate plan for each and every one of us. Kanau pa hi kalung sit ma jengin ama dinga hi ama ban lam pi hi ipi bol ham ti plan tam pi kan e pi in anau to ngamil la le jong ase banga cho ama jong hin alunga lung sit hi an deu pen jong hi cha cho ama ban dinga ipi bol pi ham ti ka ngai to lai ta i pathin ama dingin lam pi dang anagu pi e. So he is young and he has so many lives to live, but God won his life. Then instead of living in this way, so he took his life. Patinin Mangminsei hi Malaysia chung nga hin ko man sanga ama ko ma dinga de sia ama ko ma dinga akila ahitai. So right now he is in a place where he don't have to worry about anything. There is no pain, anything. So in one way I'm happy, but I still miss him. Tua he bandama umahitain na umlaw na le gim umlaw na umahita sa chung kalung amungin ihibangin alenam kanin kangayzing na layeti. So I just wanted to tell you one thing, that if you guys have any dogs at home, please vaccinate those dogs. And if you have play with a puppy or a dog, doesn't matter whether it's a small or big, if it bites you, please get an injection so that you guys know somebody will not struggle such a lives, because it is so terrible a person struggle go through that. Mangminsei ako na cho kaloy pa na he to cho hele koi mi hizat la hi gancha ne idim set di wahin u chai hen lam leng chai hen lang kisu gancha hi pha na hele gancha ne pe kha ha ma hel wa e khu pok a hele vaccine ki kap te ke de he vaccine ki kap la wa hele Mangminsei banga hi again thei cho aha sama ma jeng koi ma ama again thei ta nga again thei cho anok lo ja cho ui cha ham meng cha han isu kha a he I pe kha a le vaccine a pe na ki kap de he ti se ase he. At the end, I just wanted to thank each and every one of you for your prayers and your support. You might not be there personally, but your prayers have helped me, and God has given me the strength to go through all those difficult times. Ama na say dana cho le ama hi isu pi nei lo a hin ama chang kha se hi ja cho ama dinga jong cho Mangminsei hita dimuna ahuma jong cho ama dinga first atu kha na ma sat pen hi ja cho ha na sama ma jing hi na hi bang pathina phain ke thu zo na ai pi ni cha cho ke ma ka ki pi khawa pathin long thu zo na ai pi ja cho ka bo thei ham hi tu nia so piu le naw ahung the kanaw ngai ruwa ahung pom zo si bang sum le pa hi hanang tha le zo hian lang tan the na nang ahung pom zo si na ko mu ba ki pa thu khen se ti he. And in spite of all the struggles that you went through, but God was still faithful, and He will still remain faithful. Then dim ta na to now he ke hwan he zo hi zong no pathina pha in ama in a he in pathina ne hin bu ding win ka dei se e ti he. And thank you so much for listening such a long story. Lumling ta na to ba ka tsin se le ngai pi se wi ka ke pa e ti he. Ken game zong pe ka tin ke hi le au kim ne chong Elizabeth ka hi in ke hi kanau pa hi adam lo pa na koloi pa to ka ke za jing hon ne e people di ham bolo di ham to phone an ki ke za ma tu jing a hi ba ke jong na tong ka hi in Finland na nurse na tong ka hi je chun kyong ka pui mama jing ama ta bang banga dam lo ho sin mama ka hi je chun ka phone long ka dei bang chun ka tham the pon a hi bang chun
anak awongo na tay ahay ko po dia cho akin kinakaloy pa ko ma cho emergency department na po di he chi mi ahay thelo kiti cho ina sa lo di he BP sang to chu na kiti ho to hai bing kiti ho hi ina koi lo di ape pe na hospital lang lut pe pe di mi a fu a lung va ya hi le ape pe na hospital pu di he hi chu ka het pa na ma ko ma ka sei pin gang chale na na pu in lang a hi the man ai ho bung mi ho to ni ki ho le je chu su piu le now ine ho jong ai ta banga cha pang ngan chang hi je chun long ge la ha sain ho bung mi a upa ho ko ma paten se lang bol the na bol in ta ka vai ha hi tan ama cho long ne ma jeng in akap men ipi bola na ka ham e bang gam hi chana kyu ma ki kap nai lo wa na ka pan na ha ding na na pa hin na ding na ngai tu di he ken la nga sum sumo la ka pa ding na ala nga chu than le zong na pa lo wa hi le upai lo he tin ka til kho in ba ni ta ke zong fin le na ka ki ko na ka pastor pa ko ma ka sei pastor pa le ha bu mi te hoin thi ti chun taw na ama ngu vin ama pathin dam na pi te ding chun ataw bin ai le ni ha langan na to zo chun promote ka phone ipiti tam ka tine promote aloi pa azinu chu nurse zong a he je chun ama ko dan ka naw pa chui ta bang tan tile pathilung si nen a hai the na lai atin kalung amung do men a hi bang chu video call kha be ka bolin ne bol sa in ne ka mung ba ne ka tin video call ka bolin chun a hin zo lo di bang chu ka he a hi ta in ka se in ka loi pa ko ma ipi bola rabies test na bola u ham abula pa na ma hi rabies ve he ka ti hi lo ham ka ti le ama jong chun ke lung lu mo ding cho ade lo hi je hin tin a chen a chain thu e se pi phone gam da nga ki je chun in India ko hung chun paten e se pi in ke cho a hai khop lo to alu chang na to azi lang si azoi a hi in hung zoi a hi tan chi je a chu che wang ni mi zan hi a va le bule the tu don the ya ni khat ni ka chilwal the lo lo ni hum ke I mu the lo ki cho asymptom e na hele chun rabies a hi la wa hele hi chi khela chu na phi banga gang chu ka he kha lo za chu rabies hi lo le I ma dang hi ta poi gang chala rabies hospital na pu he ka ti le ama chun rabies ipi ham chun e tham mo ne CT scan ho apol na lai do hin cha chu doctor hon ipi ham ana na pi he nai no hi ki ve phot rabies virus 100% wo the hi nai po ati je chun CT scan a bolu le a hlo lang wa cho atong khata in aban le a spinal cord na spinal fluid a ko na cho system so si chu na chu a pi su ga ma hi ta in a chup to alung chang to a kidney cho in a kidney akal cho to kha ai ta cho doctor mo in ama hi lo ki pi jong le akal te ni hung ke chei chu I ma cha I bo the lo du ta kya cho counseling ana bol lo hi ai le kyong chu a hin zo lo di ki ha pha chun langa hung di hong chu a ticket a pe na I ka di nga hi le aman ta ma hi in ke ho na cho city to chun pungge lang hi train a ki to na lai he train a ka hung ta wa hi le ba le city Helsinki ka huna le Helsinki a ta na cho India cho 9 hours flight a hi ki in pungku lam kha le na ka hung to pe ki di hin asa ba be sen kha ge le amala thi di kun hi ta ka lak din na ka din a pe ne sum kan ki holen ticket kan ki ka in ka hung le train chu ga ka to pe promote in hi the ta pot de hi mi sala mi chu sa la chun ka me sia mo go din keu ka mo ka ha sing tai wo di ke ta poi nurse ka ti hiya bui pe na I sum mi ki thu pi the lo wa mi ki ze ka ti ka pu na le ze ke wa le ke ma ka ki dem ze ai Delhi ko mu na chun ka hoi pai for in volume I hung la bin ka ho bung ni ho ta I hung la bin ka lu wa bung the ze ka dau pa hi go hi song le pathin in cha ga gen the te ma ne lo te dinga ta thi ka ge so mun tin gam te na mi ai na koi pi u vin a bui pi le dinga
Adam le dengan omu bina de kisai boy de zingun mami say ventilator ala to over a pipe ala to piece over long chu kahu mi te ho pasu pa ho hina a in basic de ba chu pathin hinna lazarus a thodo banga chu thodo ni ham ta hi upa hawung ni zo si ana ko ba taw na na man khum pi na lai wa hi e ai taw na chu pung khat lang fasting a boy ba chu ti taw le khat pa chu ku wa he do pa na chu pathin pha sa hi ta de ya a chu wa hi a chu ma sang ba chu a hin do na dinga hi taw na lai wa hi chan le a chu mi him a chan ko pi hawung mi te ko raw na nga hon long ai na ai wa hi pi zong le ho de sang a pathin a de zo zong hin tim kenapa hi kasi mga tu mi feel tak hi in sunga zong phát chiều xã hội thao biểu cái nền tảng in lâm cài hồn mà phát cái nội lực cơ hình sự là ví dụ cái phần nó mỏng như vậy rằng là cái sự thêm nữa thì sự thẩm vấn cài tôi mới chơi ra thì nên là ngay trong mình rồi ai cái in là cái sapang de sẽ cho cái tập bồn thế là thì na các tàu này nó phát cùng nó thì nó sản na tung ai sẽ là tất cả các đồng luôn nó chúng sang xây dựng lại sẽ là luôn dân phật xây dựng mà lô bô xây dựng mà như kim mà sang các trình thể hiện phát mà sản các trình các thằng bạn cái hết cái chứ xài hết rằng cái gì không có giá phát sẽ là ở bằng cái hướng kia thì cái chứ xài hết rằng cái gì không kia cái chứ cái chân chìm không lầm nếu bạn chỉ ta thì kia hay là thì mà chuyện thì mà nó có cái phải luôn là chỉ vậy anh chuyện luôn apa yang saya ada kasih masalah anu tu sampai sih tadi ini ani jenai kan ini coba ani ama sa ajima sa to jenai ni yo wa Hesiga yang dulu tahin kecil ni, dulu baru lah. Dulu tahin kecil ni. Putung thang ke ho, ho ma ho theyu, ama mu thêm theyu, acha achim thu. Ipi hama wang sit na lo na agan thei pila wai chatim, ke im su anu ka. Agan thei na chung na ni pun gan thei na sang son so ni. Tu ni hechi akichen dulu to kichen do wa ki pa in chen hi wa ka ma ti ayong le thân lù đệ thì bảo thầy lù đệ thì bảo nó không chỉ mong mong lo mà đúng chung cha mà dunia hung lo ho yong zan ha kuwa loi kadini da ha kuwa loi kadini sanya pana ulanau avel bela hung loi avela hung lo wa amun hung pha a dia ko na ni ka pan hung la hu ho do si sunga maspenin ki pa thu kan thu nge sule dehi langayong Kuki in pi dehi hi in Kuki worship service hi in subana Kuki welfare society hi in lam kai ho ki za tu pi thei khatani ki za tu pi in amon long pan na sat na law dehi a phusung ni thom cha yong la khatani ho yong thei to mana su wi piti chun pathin phathei bu na zalin tuni hin alung ohung thungin lai muna mi tamta ina tu khom be thi ni khwa hi mi thite hi iza se yong lung na chim lo lo hi ki sei han lang ki khuba han lang ki khojing yong le ki chim lo ding a hi la phat na ni ko ki hei dung ju ya gole me yong ji hi ji chun bai hom lang ho hin azu khat le program a che khat o ti ho yong ka ki di ta ki ji TP le tu sana on tho ta apang tau jing hoyong pa chap na sang ta khan pi in tu ni hin seinom tam ta kani sayan jang a hin tui dong lai lai ya
than Molzun hi Akim Jing in Hele. Pasi Kasain, Keom Kalung Tim Anahet Zig. Abang Loy Tun Lanan Ele Ibin, Abang Loy Kolim Duknan Yong Ele Ibin, Ahi Wangin, Pita Bang Hamset, Lahikon Kalandar Kabat Watinila Hamsing, Gating Tinile, Hitting it Ahe, Lungyal Kane Way Pu. Sunga ko na thilung lung di ho thong hun pha da ki pel thei lo hi heta bang hi midang dang no tu thei je da be no tu thei ka la kha le ni no tu thei hi si ka tu ho hi kyon jong ka dei han naw ba no be ka thin thil gun ki tu ai bo be ti ka sei do no mi e sule nu chin ko hi lai ya hung chen hi ka pa jang pau ka pa yang se ka pa neu pu yin Ahin kihan piwa, kele mamang ko mayang seiluwa, sa hong om ba nanu chin ko hiwa hi chiang ding hi, chian ju kong om hi. Pa te ho thumin awai hom nau chu, kenin dong nian li hi la chu kangan si jing wi. Chun ama hong chiang. Ahin tu hin ka bet le tu ni wang si ni pui wang nu chin ko hi, sa hen jang nong hun de wa na lo thin no hi, na ki gel do, thou ding hi hi yong la ka sei do nu mi. Adi di ni watu ngam pulin hi hilai hung thun masang le hung thun kila chu aka le si toy ka le nung toy ka le matoi anu chin ko hin mula nga ka pi a dam le tong a ka pi a taw na mun lo si a taw na item a phuna gen thei ta a ha sa ta a naw te ho hi pathinung si na bon CV zone reverence CV zone na le ki thu pi ne jalim le overseas ti chu tui su gi khelang a ho mi ho ki thu pin zalin le kha sim bin all in sal the ngam bulen mi upa hi kan chin ko na na gen thei pi pen hi ai wangin phat hong ki tol sa hen ga hong chen lu hin ama no pate ke cha nong ki si pha Bangalore la go min jile cha an nei tu hin hong pot do ham be bun tong zo na yong le in sung mi pa tin ai tu thei ta tu masanga chu mei tha in sung chu tu hin mei tha in sung ai tu masanga nu chin ko lam in sung ki ti chu le kha sin gun chu ta hi India level engineering entrance and no ichima chun sumna pai ha sat ji hin entrance si mujong le zom lo de ham ti chan bung gya ani ka het do phat chun kin eong putha bol ki in a kha sat ji chun bia nga ka chi to ngam ho MDC pu ko ma heo ta bung hi in sunga mi kin la ka changin ka zu pu in panila lo wa le all India level engineering entrance mu hi thin ba hi lo hi hi ku ti le wa chun ngam ho in in sung mi lam kai TPO lam kai la ho an ku ko mi an la khom be ba chun ngamin lo zong agricultural engineering entrance ai mu thei ki ne aban banin tu hin BTech na gam na BTech phat ta nan chai thei ki ne le au te ho ki thu pi thei yin jong ong pang thei ki ne min sei jong tu ni kin wang se yong le amo u chala ading ai khusunga ki dang thei pen ina un pen club lang a jong phanglai lang a jong ho bu ma yong ki jang kha hi ye chun anu chin ko hin ge han lang le tu nia hi wang se na na ge la le hin ka chin ti nei do di na wang phat ho hilai khusung nong thuna na lo hin ho hi tham bat kan se do hi chu ba na promote jong ma pa fel ta kha hi tuan jong ama in atu sim sao ta an se tu ngai la be min sei abui pi za na chu Elizabeth hi Eimi to ki cheng le chan tu bui pi do di nam to ni do lungyal the na I really appreciated the effort and the pain struggle by Pramod on this issue. So they have taken the trouble to take care of your cousin brother the whole day, the whole night, in spite of your hectic schedule. So I, on behalf of the congregation of this program, and as the chief of the village, would like to congratulate, and then would like to
admire your painstaking upon your cousin brother. So really it is a missionary work. I do certainly hope that God will bless you by this to come throughout your way. So le kipang kasatsu hilai impact TV ke hon no media lang apde tan involved nung thayong thajing impact TV hi chief editor pa hi Yumnam Rupa Chandra hi Yumnam Rupa Chandra hi ke ding aku bur pa khat jong hi dunia hi impact TV team ho in chief editor pa ko ma long please do convey my message. I'm very happy to the impact TV. So kit le film langa aloy bu hoi pan amula wa Mangminsei hong kho sa now hi not only Mangminsei, the whole family and the village community are contribution nong ti dan ke gelwin te ki pa ave ka lung thai ve ti ka se dok nong ti dai in tu te ke hon chun sala nga una na ho ave len na bon ta kung ki pa tu kan se no tu ni hen Mangminsei hi pusungari nga he physically most fitted gentleman akile dan akichok dan ho hi ken ka bet nom the ji ka filing chang pol la apun practice ana bol ji la wang chi phat le ka be ji ama ki chi hoi ke ka lung lut na lam hi yut langa na tong ki ji chun fit ka sama ma ji làm gọi là hông chỉ chúng họ thu hiện cái dòng là họ cũng nhìn ông cái lô của thằng Mangminsei cái lúc nào hòm thon là đó lên đến tiền thì cũng thế các bạn này thì bạn này nó không tạo có từ đây lô cái từ đây phát triển cái ngõ tại một chỗ hông có mà cái ngày tạo hiện thì dễ chung các bạn này cái tạo hiện cái gì chưa cái ngõ thì tổng nào trong ngày lúc nào trong gặp xã thì số một trong những cái căn chạy rồi lệ thì ở vùng department ở vùng phạt cái chạy nào thì cũng được cái chạy nó cái giống đi hạ lệ đèn phong là hay này cái điều ấy in ở vùng mi xã lương hòa họ dấu xì không thấy chẳng không kịp không tin này kia không muốn là thì đó lên năm thì họ đèn phong là xã nát ở trên thọ thì họ liền anh lấy cái này để ta từ mình để cái cái trong cái làm thế volunteer thì là mùa lên được chung hiện Quest Academy in line at Pivat San School Suti ke ha in so le itu now chair den so hi school apna ye pusung le laya lusunin sumi te hamon na dinga bol thesun hun ki bol a hi to kelin school boatin jong school minin pun khat ka kunum bin school board member ho Josie and other faculty members, teaching staffs, ho Josie ding ji hung ki chai le pastor pa in an lam le lang hung le ru chen ya ma ni lai mana kham board member ho le Wazaap ho Quest Academy akun kahiwe sa penin mình thêm phụ đâu na cuối rồi mình thêm phụ đâu ke muốn thấy gì à mình ra đây bị có một cái bao có tiền cũng bận lắm tôi đi cái gì đi khu hi miếng quay nhầm đấy ở đây cái đồng tiền nằm ở cái thiên có bao nhiêu cái program của cái cả lệ hiếm đi anh energy hiền rong bung cái trang song ni lagi cái vấn này này có thể nên ama hàng mula solid symmetry solid xuống cái đồ họ phu tiên lăng xuống cái đồ họ phu cả về in ya số lại này chỉ chấp ba chân
ผ่านโมลจีนซุ่มกิโลเขาจะเวียนให้หลังบังคุมหินโลอาทิลอยคุมขัดคุมนั่นถ้าจะปูมังจ่าพิตูตาฐานาวิลิมไอฮิเทนดิ่งจอมนับวันปีนักทุ่มินฐานาวิลิมนักกินจอมกิจยากิจไลมุนกองลุนกินว่าอามาติปาทุกสิ่งที่กาสิวะนังมาลกาวทีมคุณาของที่ผ่านกินว่าของทุกสังกินวะฮีกบอลกตัวโจเซียวนังมาลกินให้เห็นทีนดูนี่ดีกว่ากระสูบพิพาวกันสับพาวกันอดาลหาดิ้งอินสุขีนั่งยักขันคนเดียวเห็นเกลพี่อาตะบุนดีตาสุนังหินตะบุนเอาสิ่งนี้ก็กายยิสุคริสต์ตามนั้นพอมาเป็นเราฮีอาเมนBulan hoi, lalu pulau kedi ini boy piutin, jauh le, tangga ma, kedi monita. Kimbo, kanbe.
Ôn để bên không bảo, kể lên đến. Và hi amalang hon an nim diu anung lang hon lam dop sang diu hei neo nim sa nim cho này nè đi chứ bò bay bay đi cho này không phải ai cả quay đi đàn gì nào hiểu lúa này là gì này lúa to tu để tu vào khởi nào quay phá bay đi lâu đấy coi là phải tới gì tập phảiตัวซึ่งภูมิจุดโตเป็นแล้วน้องอย่าไปละตัวไอ้อาชีพน่ะต้องมีตัวต้องบ่ตัวอาชีพอาชีพนู้นเราต้องละที่ใต้เราบ่ก็อินภาษาไปตาเราดูโอ้โหเราเขาจะนี่นะกินมันนุษย์สัตว์เลี้ยงกินละJangan belum lah. Nal di sana. Kalau lu peru belum cu. Ah, ni abil ana hello na. Ada na. Lang pa tu kau jadi kai dia tahu. Ikin no dia. Kai tu je bo, kai tu lang tu. Kai tu je. Hậu trong đấy, nó là cái hậu trong đấy. Chân này, đi hồ lăng, không có cái tích gì à? Quá tốt. Tôi tao là tôi làm anh đu chút lăng cái điều. Tôi làm ngon nha, phải. Silang adal dan tak so. Nau kat som kan. Som. Apa? Dia ko. Aban hot. Kau trong hiện lùn lùn ăn quay phiêu không chỗ bật. Nó là chỉ trên kiến xuân năng có trên quay. Cho chỉ quay phiêu đâu mà. Đấy, biết họ chính là. Đó thì chia lùn lùn là ngay quay phiêu đó. Để plastic quay nó sợ. Cái nung lo quay phiêu. Nó bay trong ao vận đó. Dám. Chỉ biết là làm
Orang ni halai dah ni. Orang kan halai. Tahu. Nangai. Von hin nan join na live ham. Impossible. Kenapa tu? Pas. Belum lah, kau ye kau. Kita tam. Kita tam. Selamat. Dan sekolah tadi, siapa mau hilat sih ya kipu sih ya. Wan kipu nanti. Hey Tovin, hey dan somcha, ananga hetiven tuni hin, ehot ku hilo, ehot dan ku hilo vin, sapau, napau, Mangminsei Wilson nakina, at somcha ina mandil hintin, tuni hin, sapau, napau, Mangminsei Wilson hin, ang kana say dingin. Bang pai, ai lo wal ham pai tino mu be he, ama he tu nya he pa cha hoi ta khat to, te ka the je nau me ne he, aje chu pa cha ta sagama ai kurjin na wa pa cha ho hi, ipi pa jong le, rose pa hen lang le hau pa I tabang pa cha jong le chi pa cha ko, a hoi lai ta ko, ate a khangin jong, chapangin jong nupi upan jong. Ide so kaya yun. Hito ba nga he amahi. Nama di nga zong. Ay luwa hele. Hito bang za chom tunin organization. Ay luwa hele. Kompitam tahoin. Loy lagol ho. School kaila ipipitam tan ngay na no ho. Ditsun. Tu hong sayin. Mipi ho. Chom saga ki odohitin. Hanbon hintin. At sunga su. Lasa ito sa mo yung lemipin. Ina nga dito. Tila tao na nisyo. Oleh han buting ho phan ka pe hote Yang no Ingat kain tadi, lopi na nang mahong sang dingin pagkay Yesus Kristus amin katawan hey, amen. Apa sih dia namanya pak? Macam mana kau main cek yo? Aku hijam jauh. Ini hijam jauh.
na long sek ngai lo na zala ete so pipa min se kawinao han mola dinga pate cha kitup ta vui chai theya hin na dam na phat man tam ta nei pe jamin teng ka thang wa na hi han vu ha ko ni jong ki su boi na i ma cham lo hela along sek ngai lo hoi dam na lo pi ta nei chan je na min teng ka thang wa na hi lung se ta mai yin he pa kuni a chlai muna hitabanga sopipa min se han kabu na wa pakai pathin ama long dap sa kan wina wa hin namin zala kitil khon na ho kasai kasa ka bol ho jo suting le pakai pathin in sumi te nang lopina mudo che na na pano mudo na hamon ai thel pathi bo ding kata boina ima omlo kitup ta ne manchai sanau ki pathu se le gole dai za chom a ko nang boini mamlo wa hetawang phar ho phate